Отця і Сина, і Духа Святого. Амин. Пан з вами. Інтенція этой святої мши. Дякуємо Пану Богу за молитовные группы в нашем костеле. Молимся в интенции членов Ружи Мати Божией Шкаплерной и их семьи, за хворых членов этой Ружи об худшейшем выздоровлении, за померлых членов живого ружанця. Просим Божого благословения, опеки Матки Божией, вытримки даров Духа Святого для Божени подчас дачи экзаменов. Божьей ласки, заступництва Божией Матери Отца Фабияна, худшейшего выздоровления для Галины, даров Духа Святого для лекаров. Молюся так само о благословении потребных ласк для Станислава подчас дачи экзаменов. И прошу Божьего володарства для Ядвиги, Казимира, Марии, Ивана и всех померлых семей босых, и Лагения для Евелины, Станислава, Мойса, для Антония 31-ю годовину смерти Тадеуша, Евгения, Бонифация Колосовских. Сегодня Святый Костел католицкий означает урочистость Найсвятейшей Троицы. Споведаюся Богу Всемогутному и вам, братья и сестры, что сграшен думкою, словом, учинком и занятванием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Усемогутный, отпустивши нам грехи, доведя нас до життя вечного. Аминь. Пане, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами, Христе, смилуйся над нами, Христе, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Хвала на вышинях Богу, а на земле супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деля великой хвалы Твоей. Пане Боже, володаро небесный, Боже Ойче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, баранку Божий, Сыне Отца, які бяреш на себе грехи свету, смилуйся над нами, які бяреш на себе грехи свету, прими моление наше, які сядешь праворуч Отца, смилуйся над нами, бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищий, Єсус Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Аминь. Молимся. Боже ласкавый Ойче, Ты спаслав на свет Своего Сына, слово правды Духа свячения.
Каб открыть людям Твою дивосную таємницю, учини, каб ми, визнаючи справдную веру, спознали вечную хвалу Троицы и отдавали пошану одиному всемогутному Богу, раз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе, и владарицу едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читання книги з Іходу. У тыя дні Маїсей, уставши з самої раніці, узійшов на гору Сінай, як загадав йому пан, і узяв у руки свої дві каменні таблиці, і сішов пану в облаку, і став там поблизу його, і он обвясив ім'я пана. І пройшов пан перед ним і ускликнув: «Пан, пан Бог милосердний і літостивий, довготерпливий і шмат милостивий, і правдивий». Моисей одразу упав на землю і поклонився Богу, і сказав: «Коли я знайшов подобання у очах Твоїх, Пане, то нехай пройде пан сярод нас, бо народ гэты твердого карку. Даруй беззаконие наше і грахи наши, і зраби нас спадщиною Твоєю». Гэта Слово Божие. Имя Твое, Пане, хвалебное и узвеличенное навеки. Имя Твое, Пане, хвалебное и узвеличенное навеки. Благословленный Ты, Пане, Бог отцов наших, полный хвалы и узвеличенный навеки. Благословленное святое имя славы Твоей, хвалебное и узвеличенное навеки. Имя Твое, Пане, хвалебное и узвеличенное навеки. Благословленный Ты у святыни Твоей святой славы, прославленный и узвеличенный навеки. Благословленный Ты на троне Твоего владарства, прославленный и узвеличенный навеки. Имя Твое, Пане, хвалебное и узвеличенное навеки. Благословленный Ты, який бачиш глибині, який сядеш на херубінах, хвалебный и узвеличенный навеки. Благословленный Ты на скляпении неба, хвалебный и узвеличенный навеки. Имя Твое, Пане, хвалебное и узвеличенное навеки. Читання другого послання святого апостола Павла до Коринтянам. Браты, радуйтеся, будьте досконалыми, сутешайтеся, будьте однодумцами, живите в спокое, и Бог любови и миру будет с вами. Вітайте один одного святым поцелунком. Вітають вас усе святые. Ласка Пана Иисуса Христа и любовь Бога и едность Духа Святого с усими вами. Это Слово Божие. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Яна. Хвала Тебе, Пане. Бо так полюбив Бог свет, что отдал Сына Своего Одинародного, каб кожный, кто верит у Яго, не загинул, але меў жыццё вечнае. Бо не послал Бог Сына Своего у свет, каб судить свет, але каб свет быў збаўлены праз Яго. Хто верить у Яго, не будзе асуджаны, а хто не верить, той ужо асуджаны, таму што не поверыў у імя Одинароднага Сына Божага. Гэта слова Пана. Сядьте, калі ласка, дорогие браты і сестры. У календары, літургічным календары ёсць урачыстасць Найсвяцейшай Троицы. Это, по-першае, што мы ўспамінаем імя Божие. Не то, што імя Божие, імя Божие, якое Бог сказаў Маісею, і мы ведаем, як гэта адбылося. Імя Яго існуючы, Ягве, Я ёсць, які ёсць. Але таямніцу Найсвяцейшай Троицы, таямніцу існавання Бога, існавання, унутранага існавання, прыадкрыў, не адкрыў, але прыадкрыў для нас Езус Христус. Мы, калі чытаем уважліва Новы Запавет Евангелія, мы бачым, дзе Христос, як Сын Божий, спасылаецца на дзеянне, асабліва Евангелія святого Яна, на дзеянне Айца, якое адбываецца праз Яго, і дзеянне, якое адбываецца ў Духу Святым. Вось, прыадкрыта таямніца, альбо, можам сказаць, унутранае існаванне Троицы. Дарагія браты і сёстры, калі мы хочам адкрыць сабе таямніцу Бога, мы можам гэта зрабіць, але гэта адкрываецца не так, як калісьці мы знаем такі класычнае здарэнне са святым Аўгустынам, які там хадзіў, які сустрэў анёла у выглядзе малога хлапчука, які пераліваў ваду з мора у невялікую ямачку, і які сказаў: скарэй, хутчэй я пералью воду з мора ў гэту ямачку, чым ты даведаешся таямніцу Найсвяцейшай Троицы. Але калі мы хочам пазнаць таямніцу Троицы, мы можам пазнаць і зрабіць гэта толькі ў малітве. У малітве мы адкрываем Бога для сябе, для свайго унутранага жыцця. Толькі так, бо мы ведаем, што душой мы перш за ўсё пазнаем Бога. Можам пазнаваць Бога душою, праз цела нашае, таксама праз пэўныя здарэнні. Але Христос, калі адкрыў нам Бога, Ён паказаў жыццё Айца, якое адбываецца менавіта ў ім. Бо дзейнічае толькі Христос, Ён адкрывае. І мы ведаем, што гэтая таямніца таксама адкрываецца з дапамогай Духа Святога. Дух Святы, які вучыць нас усяму, які з'яўляецца найбольшым дарам, які можа падараваць нам Езус Христус. Пагэтаму, паважаныя, толькі праз малітву, толькі праз чытанне Святога Пісання, толькі праз удзел у Эўхарыстыі. Бо таксама адкрываем Бога праз Эўхарыстыю, праз Божую прысутнасць, рэальную прысутнасць тут на зямлі, калі падчас адарацыі Найсвяцейшага сакраменту, калі мы прымаем Найсвяцейшы сакрамент, мы адкрываем жыццё Божае, бо яно адкрываецца толькі ўнутры нас. Знешне вельмі цяжка адкрыць жыццё Божа. Мы заўсёды прагнем в нейкім сэнсе пазнаць вачыма нашымі, пазнаць вушамі нашымі, пазнаць розумам нашым, але гэта не ўдаецца. Мы заўсёды пазнаем Бога праз нашае сэрца, праз наш унутраны свет. То есть у сваім сэрцы, у сваім унутраным жыцці, праз малітву, праз Найсвяцейшы сакрамент мы можам пазнаць Бога. Мы можам адкрыць Бога праз чытанне Святога Пісання. Я вельмі ўдзячны учора, што хто прыйшоў на ружанцовую малітву, калі ўвесь касцёл разам са святым Айцом сабраліся, каб памаліцца вечарам на святым ружанцы пра заступніцтва Найсвяцейшай Панны Марыі, мімаволі
успомнілася гістарычнае здарэнне аднаго факту, якое адбылося ў 16 стагоддзі, калі папа Пій V таксама заклікаў увесь касцёл маліцца, каб Пан Бог ратаваў хрысціянства, ратаваў сваіх вызнаўцаў, якім пагражала знішчэнне, духоўнае знішчэнне праз мусульманаў. І бачым, што гэтая малітва была выслухана. І бачым, як распаўсюджылася малітва ружанцовая, малітва, якая мае вялікую сілу. І гэтая малітва, як я ўжо узгадваў неаднаразова, тут у нас у Стоўбцах таксама распаўсюджвалася на пачатку 17 стагоддзя. Распаўсюджваў яе айцец Фабіян, які з'яўляецца апосталам малітвы ружанцовай на нашых землях. І мы гэта памятаем да сённяшняга дня, і мы стараемся трываць на ружанцу. Лічныя колы ружанцовыя, якія ёсць у нашай парафіі, пра заступніцтва айца Фабіяна трываюць на малітве разам з ім і Найсвяцейшай Паннай Ружанцовай, у яе цудоўным абразу, які пануе у нас у Стоўбцах уже столькі соцень гадоў, хоць тут копія знаходзіцца, на жаль, але мы ведаем, што той арыгінальны абраз, які прывёз айцец Фабіян, таксама знаходзіцца ў нашым горадзе. Гэта вялікая радасць для нас, вялікая духоўная падтрымка. Поэтому, дарагія браты і сёстры, хочам пазнаць Бога, стараемся маліцца. Хочам адысці ад Бога, перастаем маліцца. Нехай Пан Бог нас благаславляе ва ўсім. Амен. Вызнаем нашу веру, веру в адзінага Бога, Айца. Да нашага Айца ў небе, які спаслаў свайго мілаванага Сына, каб мы мелі сапраўднае жыццё, узнесём супольныя малітвы і просьбы. Молімся за ўсіх хрысціянаў, каб іх жыццё было праўдзівым, адлюстрована той супольнасцю любові, якая ёсць у Богу. Тебе просім. Молімся за біскупаў, каб яны садзейнічалі ўзрастанню, узаемнай любові і еднасці ў нашым грамадстве. Тебе просім. Молімся за прэзбітараў, каб Божае Слово, якое яны абвяшаюць, открывало людские сердца на принятие правды. Тебе просим. Молимся за христианов, якія яшчэ не прынялі Езуса, каб яны даводзілі
Богу увайсці ў сваё жыццё і самі напоўніліся яго спакоем. Цябе просім. Молімся за дзяцей і моладзь, каб катэхічны год, які заканчваецца, прынёс у іх жыцці трывалы і добры плён. Цябе просім. Молімся за нас, удзельнікаў гэтай святой імшы, каб праз удзел у святых таямніцах перамяняў наше жыццё і ўмацоўваў нас у веры. Цябе просім. Прашу всемагутнага Бога і дзякую за малітоўныя групы ў нашым касцёле. Малюся ў інтэнцыі членаў ружы Маці Божай Шкаплернай, за іх сем'і, за хворых членаў гэтай ружы аб хутчэйшым выздараўленні, за памерлых членаў жывога ружаньца. Цябе просім. Божага благаслаўлення, апекі Маткі Божай, вытрымкі дароў Духа Святого для Бажэны падчас здачы экзаменаў. Малюся таксама благаслаўлення, таксама і святла Духа Святого падчас здачы экзаменаў для Станіслава. Прашу Божай ласкі, заступніцтва Божай Маці, яйца Фабіяна, хутчэйшага выздараўлення для Галіны, дароў Духа Святого для лекараў. І прашу нябеснага валадарства для Ядвігі, Казіміра, Марыі, Івана, ўсіх памерлых сям'і босых і Лагеня, для Евеліны і Станіслава Мойса, для Анатолія, Тадеуша, Евгенія, Баніфацыя Каласоўскіх. Цябе просім. Прашу Божай ласкі, Божай апекі для людзей несправядліва пакрыўджаных, несправядліва асуджаных, для людзей, якія знаходзяцца ў цяжкіх справах, цяжкіх выпрабаваннях, якія не ведаюць, як выйсці з той ці іншай сітуацыі. Нехай Бог дасць ім святло Духа Святого кожнаму. Малюся за наших студэнтаў, якія будуць, як это не студэнтаў, якія здаюць экзамены, дзяцей, школьнікаў, 9 клас, 11 клас. Вось, прашу для вас Божай ласкі, Божай апекі, Духа Святого, святла Духа Святого, каб вы выцягнулі білет той, які вывучылі. Моліцеся да святого Юзефа з Купертыны, ёсць такі святы. Вы найдите в інтэрнэце святы Юзеф з Купертыны. Як хто забудзе, прыйдзіце ко мне, я скажу, покажу, як. Вось, хай моляцца. Это вельмі цікавы святы, і поэтому так, нехай Боженька дасць ім праз яго заступніцтва, можам такое сказаць, ласку везения, як везение по-беларуску будзе правільна, каб пашанцавала ім. Да. Даже экзамены здалі, забыліся, што вучылі, поэтому такая справа. Цябе просім, выслухай. Божа, мы дзякуем Табе за дар цела і крыві Твайго адзінароднага Сына. Учыні просім, каб мы дасягнулі вечнага шчасця ў нябесным валадарстве праз Хрыста, Пана нашага. Амин. Сідайце. Давай. Земли и працу рук людских, благословенный Ты, Боже, Благословена Троица в наших потребах, глянь на нас с неба, о благословена Троица. Прийми, Пані Боже, нас, які стоїм перед Тобою, у духу покори со скрупою. Ну, чого не співаєте? У духу покори со скрупою серце наше об'яри, хай буде Тобі достатньо зміщення, Пані. О благословен
Молитеся, браты и сестры, каб мою вашу ахвяру прияв Бог, Отец Всемогутный, няхай Пан і всьому костьолу святому. Пане наш Боже, мы звертаемся до Тебе и покорно просим, освяти наши дары, и праз гэтую ахвяру учини нас самих для Тебе вечным даром, праз Христа Пана нашего. Амен. Пан з вами. И с духом Твоим Угору серці. узносим их до Пана. Подякуєм Пану Богу нашому. Однак это и справедливо. Сапраўды, годна гэта і справядліва, слушна і збавенна. Каб мы заўсёды ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы, Ойча всемогутны, вечны, Божа. Ты с одинородным Твоим Сыном и Духом Святым, один и Бог, один Пан, не праз одинство особы, але праз одинство сутности, особа у Тройцы. А тое, что мы, дякуючи Твоему, открытию верим об Твоей славе, без одрознения вызнаем так само об Твоим Сыне и об Духу Святым. Таким чином, визнаючи соправдное и вечное богоство, мы ушановуем три Божие особы, одной сутности и ровной величи. Гэтую велич прославляют усе анёлы и архангелы, херувимы и серафимы, якія не перестают штоденно повторять у один голос, скликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Госанна на вышинях, благословленный той, кто приходит в имя Пана. Госанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святый, крыніца усялякай святасці, таму ў еднасці з усім касцёлам. У першы дзень тыдня, калі Jesús Христос уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Jesúsa Христа. І Он, калі добровольно выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана. Христе, Сыну Бога Живого, змилуйся надо мною». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету,
якая за вас і за многіх буде пролита для відпущення грехов, это чиніться на мою пам'ять. Христе, Сину Бога живого, змилуйся надо мною. Это великая таямница веры, Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Успоминаючи смерть из мертвых повстання Твоего Сына, веруем Тебе, Пане, хлеб життя и келих збавлення, дякуючи, что учинив нас годными стоять перед Тобой и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как всех нас, приймаючих тело и кровь Христа, Дух Святый собрал в одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой рассеянный по всем свете. Удосконали его в любови разом с Папом нашим Львом XIV, Біскупом нашим Юзефом и всім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які опаснули в надійного воскрешення, і про усіх, хто в Твоїй ласці дійшов з этого світу і дозволим убачити світло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как ми заслужили удел житті вічним. По єдності з Найсвятейшою Богородицею, Панною Марією, святим Юзефом і обранником, со святими апостолами и всеми святыми, які спрадвеку подавалися Тебе, как зими мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего Иисуса Христа. Прас Христа с Христом и у Христе, Тебе, Боже Ойче, всемогутный в едности Духа Святого, уся пошана и хвала прозусе веки и вечные. Аминь. Пам'ятаючи збавенные заповеди Божьим наставлением наученные, осмеливаемся казать. Твой же наш, который есть о небе, святися имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, яко небе там и на земли. Хлеба нашего, что темного, дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усякого злого. Дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей. Каб мы были завсёды вольны от греху и захованы от усяляка неспокою, чекали исполнения счастливой и надеи пристя збавцы нашего, Иисуса Христа. Твое володарство и Моці, и хвала навеки. Пане Єсу Христе, Ти сказав апостолам Твоїм, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши или на веру костела Твоего, и будь ласкав згодно с Твоей волей одарить его супокоем и едностью, ки живеш и володариш на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою, супокой с Тобою. Супокой с Тобою, супокой с Тобою, супокой с Тобою, Владычка. Это поєднання тіла і крові Пана нашого Ісуса Христа, нехай допоможе нам, приймаючим його, досягнути життя вічного. Ранку Божий, яки береш на себе грехи світу, смилуйся над нами. Ранку Божий, яки береш на себе грехи світу, смилуйся над нами.
Вось варанок Божий, вось той, хто бере на себе грехи світу, благословлений, покликаний на вечеру ягоную, Пане, і я не вартий, хаб ти войшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя. Тіло Христа нехай заховає мені на життя вічне. Амен.
Хлеб небесный дал нам Пан, как жили вечно. Принявши хлеб святый, будем прославлять Бога, який на всей земле учинил великие справы. Узрадуйтесь, справедливые у Пану, приймаючи тіло і кров Христову. Хлеб небесный дал нам Пан, как жили вечно. Хлеб небесный дал нам Пан, как жили вечно. Сегодня мы споживаем хлеб анёлов, сегодня мы бачим Иисуса Христа, нашего Пана. Сегодня мы прославляем огонь, який горить на алтарі, у тяні якого співають серафіни. Хліб небесний дав нам Пан, как жили вечно. Молимся. Пане наш Боже, сакрамент, який ми прийняли і віру в одиного Бога у святої неподільної Троїці, нехай принесуть нам збавлення душі і тіла праз Христа, Пана нашого. Аминь. Святий Архангеле Михайле, бережи покорно просим, нехай его знищить Пан Бог, а ты, князю войска небесного, моцею Божою, скинь у пекло сатану і інших злих духов, які нас будуть душам. Сідайте, коли ласка. Я зараз, коли будемо співати літання, там пару чоловік ще посповідаю, хто до сповіді. Потом удзелю камунію так само. Поважаныя, у 1 чэрвеня успамін святого Юстына, мученіка, заўтрашняга дня мы распачынаем чэрвеньскія набажэнствы. Будзем чытаць альбо спяваць літанію да Найсвяцейшага сэрца збаўцы. 3 чэрвеня серада святых Караля Луангі, паплечнікаў мученікаў. 4-го ў чацвер урачыстасць Найсвяцейшага цела і крыві Христа. У нас святая мша будзе і рана, і вечарам, у 9 гадзін, і ў 19 гадзін, і ў 18 гадзін будзе святая мша ў Новым Свержні. Запрашаю. Можа, 19 будзе троху пазней, будзе ксёндз Кірыл, мяне ксёндз Снесвіжа запрасіў. Пагляджу, як будзе здароўе, то паеду туды. Попросил, каб приехал ему на процессию, там будет 6 числа. Наступной неделе у нас будет процессия Божьего тела. Уважаемые, святая мша у нас будет так. У 9 раницы мы помолимся в каплицах, и мшу у Жатерова Свердного, а в 10:30, сколько? 10:30? Так, ну, мы свежні, так, розпочинається процесія в 10:00 святою мшою в Новому Свержні, затем процесія у Стовпці, молитва каля 4 алтарів у Новому Свержні, так як у прошлом годі все було. Каля крижа, каля брами звониці і каля костьола тут буде, це саме, перед брамкою костьола. Закончится святая мша процессией у Столбцах. И мшой где-то 12:30 будет у нас тут святая мша, как уже конкретно было 12:30, так как у прошлом годе. То есть мы приходили и распочинали святая мша. Тут святая мша будет 12:30 и 18:00. Вот это так. Кто где будет рыхтовать алтары,
в основном рыхтуюць алтары колы ружанцовыя. Мы пададзім таксама, вось хто дзе будзе будаваць алтары. То есть так само, як у мінулым годзе, поэтому не расслабляемся. Так что у нас додатковые оружие еще есть, и их припашем хорошо. Вот, поэтому так будем. Паважаныя, першы чацвер, першая пятніца і першая субота месяца. Першы чацвер якраз припадае на Божие тело, тому что тоже набажэнства будзе першага чацвера, и, соответственно, святая гадзіна будзе вечарам 23:00. Калі ласка, хто хоча помолиться, прийти, запрашаю. У першую пятніцу мы молимся заўсёды у 15:00 гадзіна міласэрнасці у Жацерава, у капліцы Найсвяцейшага сэрца Збаўцы. Вось там есть і адарацыя, там вельмі так прыгожа, камеральна, як кажуць, те саме. Не шмат людзей прыходзіць, але хто хоча помолиться, можа заўсёды туди прийти. Тоже адарацыя Найсвяцейшага сакрамента, імша з першай пятніцы. І можна так, те саме, можна помолиться, можна вось паўдзельнічаць у гэтых молитвах першай пятніцы асаблівым чынам. Ну і адпаведна у нас тут з першай пятніцы будуць тоже набажэнства, этой молитвы 18 і ў суботу першую таксама. Яшчэ у нас дадатковая, мы спрабавалі вось з Ацэдай, там у Ацэдзе у нас капліца Святого Роха. Святого Роха адзначаецца 16 жніўня, ну і мы вырашылі, як і у нас 12 у гонар святого Фабіяна, можна троху разбудаваць будзе гэтыя набажэнствы. Мы ў гонар святого Роха молімся за хворых, церпячых, асабліва на невылячальныя хваробы, просім Бога ласкі, міласэрнасці для іх, асабліва за хворых молімся на хваробу, онкалагічныя хваробы. Мы заўсёды там молимся, начинаем молитву у 18 гадзін, 18:30, і на працягу 1,5-2 гадзін мы там молимся, тоже і адарацыя, і мша пра заступніцтва Святого Роха 16 числа кожнага месяца. Завтра міністранты поедуць, поездка ў Несвіж міністрантаў, звяртайцеся да ксяндза Кірыла. 6 чэрвеня арганізоўваецца поездка ў Буцлаў. Ад нашага касцёла адпраўляецца аўтобус, кошт поездкі 40 рублёў з чалавека. Паехаць могуць усе жадаючыя. Запіс на поездку праводзіцца ў ларку ў часе і ў чаце першакамунійных дзяцей. Калі ласка, там пастарайцеся, хто жадае, здаць сродкі, каб мы разлічыцца маглі за аўтобус. 15 по 20 чэрвеня ўключна пры касцёле адбудуцца канікулы з Богам, даведкі ў сястры Наталлі, афіша на дошцы аб'яў. До 6 жніўня праходзіць, і я хочу падзякаваць вам за ваши ахвяраванні, якія вы складаеце на касцёл і дапамагаеце, каб адрамантировать мікрааўтобус, які шмат служыць нашай парафіі. Уже сказали, что, можа, до пятніцы гэтай аддадуць мне яго. Я буду вельмі ўдзячны за дапамогу. Мы палову амаль што аддалі ўжо. Я аддаў, каб лягчэй троху было. Ну і яшчэ так, троху палова. Агульная сума, ну вельмі дорага выйшла ўсё. Ремонт гэтай там і пакраска, і ўсё там праржавела моцна. Вось, дзякую вам шчырая за дапамогу. Няхай Боженька благаслаўляе. Зараз будзе выстаўлены Найсвяцейшы сакрамент. І, як я казаў, хто яшчэ не быў у споведзі, я пастараюся паспавядаць. Пан з вамі. И с Духом Твоим. Нехай вас благословить Бог Усемагутны, Отец и Сын, и Дух Святый. Идите ў супакоі Христа. О, Найсвятейшая Остия, вязи нас до небесных брат, тревожат моцы нас ворожия,
молися за нас, святая Богородица. Обсталися мы водными обетованием Христовым. Молимся, просим Тебе, Пане Боже, дозволь нам, слугам Твоим, тешиться тревалым здоровьем души и тела, и прославное заступництво Наисвятейшей завсёды Панны Марии, май ласку вызволить нас от теперешнего смутку и дарить вечной радостью праз Христа, Пана нашего. Твоей обороне отдаемся, святая Богородица, у наших потребах не погоржай молением нашим, и от усялякой злой пригоды выбавляй нас заусёды. Анна хвалебная и благословленная, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты Заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Памятаю, Наисвятейшая Панна Мария, что николи не здаралась, как покинула того, кто до Тебе утекает, Тебе на допомогу клича Твоей опеки просить. Этим довером натхнённый до Тебе, у Панна над паннами, Мати наша, имкнуся. До Тебе прихожу перед Тобою грешный, плачучи стою. О, Мати, слова не погорджай словами моими, ли почуй их ласкаво и выслухай. Аминь. Таємницю сакраменту, Сакрамента, устволяймо широ все, тратить моц второе право, Боже новый заповедь, что нам розум не тлумачить, свято веры принеси, Богу вечному у Троицы прославление и хвала, и Отцу и Сыну разом, Творцу вечного життя, Духу, что от их походить, Давцу вечного светла. Аминь. молимся, Боже, Ты в Наисвятейшем сакраменте покину нам успомин своей муки. Просим Тебе, да поможи нам так ушановать святые таємниці Твоего тела и крови, чтоб мы завсёды отчували у себе плен Твоего откупления, ки живешь, владаришь на веки вечные.
Боже, Ти прославляєш життєвий шлях вибраних слугаў Твоїх, які побожним євангельським життям і отданим служенням поширали серед братов і сестер познання ім'я Твоєго святого, обвящаючи Слово Твоє і уділяючи святые сакраменти. А дари ласка і хвали алтара слугу Твоєго, айца Фабіяна, заступника Столпецького, який своєю опекою допомагає нам зрозуміти знаки владарства небесного на землі і обороняє нас і нашу айчину від нападків злого духа. Прос Христа, Пана нашого. Амен. Нехай буде. Найсвятейший сакрамент, теперь и за